Ebusiafo ye mo bia kwaba de ba Governor TV so. So subscribe bi na wa subscribe sisi a uwia na wa share kama ama obi ahu. Video ya wo yi eye Asante Kotoko team players any officials eno mu film hotel East Legon Accra. Ne omo hwe ni mu se omo ko Benin na omo de Kadiogo da kensi ni setima kosi ani. CAF Champions League preliminary stage first leg na beba so Monday na o second game no ba so Cote d'Ivoire enso nkofo no mu ni venue nti no omo de ko Benin nti nei omo fa form na omo de team no enso ya team ko Benin na omo da case no so no team ahyehyɛ so team no enso ebedi kan afa Togo omo cross Togo border na omo ko Benin na bibia enso team ay kama omo de police escort any bibia enso e di akire nei omo de ko Asante Kotoko so bus no very luxurious into no wotum sampa bus no ahoden a ebetimi afa from kama na ko Benin kwan no so ye into subscribe ya na wa subscribe sesi a to the Governor TV YouTube channel you now the comment at all na wa share amobi